Bonsoir bandugu zangu, habari zenu tena na wasalimia nye wote. Habari tena ya jioni. Saa hii ni 21h. Napata hii video yenye nataka zungumzia hapa yulu hapa. Ya hii foto ya pastere. Pastere anasema kama kuhusu profete mwenyeko yulu yake, mwenye anasema kama alikuwa anafundisha akasema kama laana ya mzazi pasteri mwingine haezi itosha. Unasikia? Lakini mimi nakuya asema kama anaweza itosha. Unasikia kitu? Pastere kome mtumishi wa Mungu anaweza tosha laana yenye likuwa yulu ya ule mtu. Unasikia? Lakini laana ziko tofauti na ziko mbalimbali. Kuko laana za kijamaa. Unasikia? Kuko laana za kijamaa na kuko laana za baba anafanya nini? Analaani mtoto seloma nini? Makosa yake yenye anafanya nini? Yenye alifanya. Unasikia? Na hizi laana ni laana preski, ni laana za mingi, ni laana ya akili, ni laana 2, 3, bon ça dépend na ule mtu wala mzazi. Lakini mie selo gisi mie na kuya ongea hivi, pastere mwenye anaitiwa ni mtumishi wa Mungu anaweza tosha laana mu maisha ya mtu. Anaweza tosha laana yenye mzazi wa mtu ashaka watia mtoto wake, na ile laana inafanya nini? Inatoka dans le bon bila shida, na anakuwa delivré, na anakuwa mzuri, na mtu anakuwa mzuri. Kwa nini nisema ile laana yenyewe nataka zungumzia hapa? Hii laana ni laana zenye selo gisi mtoto halikuwa na baba yake wala mama yake wala ndugu yake. Bashangazi banaza laani weye. Unasikia? Bashangazi banaweza laani weye, lakini kupitia weye mumilie, niseme vile mumilie yenyo kwamo wala muwali yenyo kwamo, ina permettre weye ufanye nini? Uishi mwele laana. Turu ya pili, ukikuwa uko mkristo na wakati weye ulikosea mzazi wako, kitu kia kwanza ni kimoya, jua kuomba msamaha. Ukishajua kama tayari ulikosea, uende mama msamaha mzazi wako, asamee. Asipo kusamee tayari haona tena naye shida mbele za nani? Za Mungu. Pastere wangu, nisikilize mzee wangu. Kama uko pastere, kama mtumishi wa Mungu, na kama tu uko tu mzazi